phong plikebra plik ke chok Bharat adet along Bharatiya Janata Party mati BJP mahang ke thekarni nili BJP asa hemalong ta katalondo lakhang korapho nili constituency along sita mi jangmi po ni phai trok arni Bharatiya Janata Party mati BJP mahang kapathek arni BJP phan ke kroyara tum nili BJP asa hemalong ta katalondo Bharat adet along Atal Bihari Vajpayee lapen Sri AK Advani tum jangmi po ni phai trok arni 1980 ningkan Bharatiya Janata Party BJP mahang patheklo aningkan rang sita me talon bom wang bom si pining ningkan suri ni rang kora priya sengkan an phong plikebra pli ke chok sita me BJP ke kroyara tum pregjam along ka talon dun ason si nile palong sita me talon dun lo labang so me long nili mandor secretary Rilitson Teron si me charipon me along loker MEC po betro rong P district observer so cheng rong hangatum chitong do May along MEC rong pi sang ho pen ke than pon nilip along BJP sarkar bang de pen ching thur piklo sonsi hemso MPAY jiaruno doi PM Kisan Rison kar pen akejoy sanglong towar do long lang pregjam ka ching thura muklem pon lo pusi ningje pon lapen an part non ke bang MP kilik honi lipen MP kang wai pon Omar Singh tu so phan pe hai do nang pusi ka chitong ara tuma phan than pon Chuki holapen Philip Tiso report TK News. Payla pa Alkiat Bani alang tung Chingrong si 1980 ningkan 6 April along si BJP party alang tung pini labang samahang pathebra si pini anam bang ningkan pikera plik kan BJP mahang kekarni litung pini talong long si pini labang suwarni 6 April atung patong Kimisen pen itong labang suwarni itong pini patun bilong lo pen pini labang suwarni itong dak nilip amondol koi pen itong boot committee tongkebra isi ando tongkebra isi boot committee president lapen itong boot lipen ilo ta in charge so tiken ro in charge lo si alang tong fantasi itong claim ke dam nang ji party along discipline hai itong pini organization meeting ponong mesen pen chun bilong lo lapen pini ka chingwai la ke la lo non kiban ji pikilik ahut tarik ko ra April April pikilik ahut mesen pen nili pahawar pen setam also say ahut percentage pen 10,000 above ahut pen si nili pahawar pen si pahai ji pan si pini organization itong party claim rapet voters pen claim ke dam ni ka to we itong singkit kan polo ningit hedu itong pini nilip awar long setame BJP bandet pen itong kacing tour side tiklo lapen BJP itong declaim kita patuk kowi sen long pen si kedam tangani amat mi pen dudun nilip awar pen Ilyas anjua ke hai lapen independent pen dudun Davidson B alang tung setame metan party COC pini BJP long setop tang pini nilip nol pen setame alang tung kedeng kon ang kek pini long sai handong alang tung setame injelo nilip awar along kacing tour BJP sarkar banget pen kacing tour side piklo claim ketam satu we lesen pen tum theklong lo silahai ke theklong ning arong pen selang tu pini BJP along silang stop lo la alang tum kami adok ko be jakong orang pen or nang tidun ko ko jalan tu pini mai pen sini lo si ninget hedo nilip pen setame ongdong awut bahai pen selitum puthot Narendra Modi ke hai khan batai ke thoma pong Prime Minister ke pamanji phansi 6 long ST parliamentary candidate BJP pen nang ke toidum Omar Singh Tiso ke hai khan ongdong awut PPNC percentage me sen pen ke bahai ko si pini bahawar pen setame tum chi than pon lo do ke claim ke tam tum workers tum pe tum room si pini ke claim ke tam ni sai do tum chi than pon peneng abang ke sen percentage pen si ni bahawar pen setame hai